Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Dipu tarlangso KYF mati karbi riso nimso rongaje along kado kavi kachetong laki John Thongkepan hawar amai atum chetong ponsi Jonal Sub Committee pen nangke pachini dun lapen pu hawar amai ke langchari pon abang pu pen pherang ke thengno nangke thandun ke hawar amai atum ke choki jun aki sungdo pusi nang pachini dun athema non ni thom dolang lasi prabjin pen ke choki jun aki sung pen nang pajok vek nang pu pusi pachini pon Hepung kerana cetai along cetong rapet ingeng pikera sirkep karbi risunim sorong aje katalon laso katalon along karbi cultural society tiripi amaitu sondro singkro kahai pentanglo konjungan Bidasing rong pia kahai pentang lo lapen ke laso mai long na cetong nuntu ha pangjang haluhi rong hang rong bong jing thong rong bong ampi rong bong lapen na cetong nuntu potmo sri rong bong terang akahai lapen potmo sri donasong pia kahai bari mingti mai phokar bila meramai lapen ke ilekam kacing honai ning kace thenai kalbi cultural society mai phobare nun seti mo ke hai kalbi youth festival made kalbi cultural society konjungan abari drawing dia ke hai pentangla man ke galuhi ke do Darah Jatauan Ho Karbian Autonomous Council Speaker Penceglok Deputy Speaker Karbian Autonomous Council IM Akai Pidoan MIC Akai Pidoan MLA Akai Tumdoan Lapen ke Darah Jatong do nahin pen Song ke doan Karbi Jutana Song Aham Phang Kapan The Kasongja Karbi Jutana Song non ke japon boma songja tumdoan karbi ajudan juga aparman kajpedukro pen ke klem keda matumdoan karbi ajudan apin podoan nun sepi duhui ja topa hirga hampara song labete hekere bidik kanco doan kacing hampi khai ahon sere ben cenglak doan sokar biarat apang si ini ingkeng pikera sirkep karbi disunim sorong aje akadong ningaklong pen nili nang cepat diri iklo kadong karbi disunim sorong aje kangku arani alo nili lampe jaje apang hirji esangkan sinili lampe tangceng bonik po nili kacing hampi kargara tuan nili lapen nang cini pame cenam laga helo khaya te pudang judang helo khaya raje mumang laso aldi cipi anghek kacetang laken ningkan bharok resir kaba Joksi kera pli penonan karbi di senum serang aje asing kanwang katalan alir alam keteman lasan hek kacekang lang ladak karang seaklam lagi jutana sangga rainghi nunsetimu atum angi anan tinam lasili karbi jutana sang apan kaketa hari lipidun lonan non ke tarang so adang kedia kong iman kang sambat alang sun abu benban abu haladaksi khai kacingli ang thek doan kaceklang non ke
anthung nang thung hai arjang Foreland atowar along longle phelangki dun alar jirat atangka ki pipedet ajok karbi anglong autonomous council joint secretary kala tensing rongpi ahema thengno along phuloni tarabasa youth congress atumpen kache songpon alangli tumpen ke jongpon atengke labangso doboka pen nagaland ke pon Foreland atowar along center along ke do congress party office tami dunjuilo bontaning kan hini part eta non anta jirat atangka longle Joint Secretary SK Mondol atum aning kachechor alingsi jirat atangka piponchot tuta kachesong atum pen arbok konthu. Lasila swalong lekidon along jirat atangka long serak nang ji kali pulo tangte ington te pin pen chisong ponji pusi nilitung apherang kia thengno sodak alam the nang cepak lang do. Na pipedat joinel bo solong kwana lo ni no la sona dona phai dak do da nili tum mangke pini hoklok kechengsi nili pini media court itum aport en apalen theke pot media court ituman suri ka chiro pajirlo lasia hoklo pini nili tum labangso krong plia tawar ke wang along section 4 along ki puri main center boyar long nili tum hodak youth congress office do lasia labangso office along nili tum office ahem labangso atawar ke wana joine nili tum office bang na paru pirai lo tawar ke follow ka joine lasi alang litum pen cingki jithan kado velo alang litum nang pulo labangso hemang ke kipuri lok lo pot paduna lasi labangso hema lar ke nang litum compensation long ji pot lasi mathanang ne compensation kado beta nili ko anma hisab nang nili nang piji punang ke cak nang ke cak ajoy ne pen pinian nili tum jirat payment pilo po pen pinian ingkan hini da ke parthu po nili toman penap dik mochi klub mohopta punang ke cak tot ansi piniar ni anda be nang palit bom lasi nilitum bangke non bangke cica kun elo lasi nilitum ta hoklo inut bhai ni chot kali isi party office lo potel ladak do pik bang pikle phokep ta sose nilitum members do kado he risoi jang lasi nilitum non ki puji bangke lalo pini hoklo nilitum man arni tame nang papar bom sitame pini arnian tame nilitum man labang so compensation nang pidek the apot lasi nilitum bangke pini yang bong labang so jirata pemen bang nilitum nang pinang po jong si pini yang bong jong si nang pitek the pilote nilito mangke pini non ke do chot kali pini naro sini da doji nongwe da doji pinapta doji labangso jirat ape menang pipetik bang ke nilito dak do werpo nilito manang ke cak piloma alam si napa jume chot non bang ke mondoles ke to men chenglok jon secretary pen chenglok alang litum ani si chora ling si pemen ka tipi pini nilito ma office dunju ya pita alang litum homporti chitin bom lang alang litum akhi chitin bom lang nili tum alang tum akhili ke hangali alang tum humporti le ke hangali nili tum ko anma ka chilong nai ki do labang so payment si nili tum ka chehang ante la party office an tumang ke party pen si non na ke bang la pente party office si kidun labang so payment posi nili tum pidi na chehang halapu kursing timung kaninje jirat atangka pipe pusi kaninje alam thesitami arjuponik sine lasi prabjin pen la dakwa mingkiat tumbang cilong et nahi jong si cilong de pulutang de sodak pen mangi tun taron pen klem nang kokko jong sila dakwa mingki tumhan non git her pilo nang ni tum jong si press meet dokok lo pulutang te ni tum lo tangkan nang khap the pusi get her tu non mangi la kalilo authority tum lo revenue im lo mondol tum ta si pulot press meet padori noi pu nono bangke dakwam ingkiat tum aban press meet padori pu bangsi bangge thea thurong lo press meet antum biri noi nole tangkalong le dat pu tela pula tum kelong nanya ting pelong li pulutan de alam mangkel koson selam nai client pote ho nili wanglo nangrap dun thasa labang solong le aningkan lo nili pata selain honda body piglo la pensita ni tum nanta pata ta long le derlo sita dak nomor gitu pulo dak nomor pulo koan lo pulo tante 133 ke 133 bang amep ta do 133 non da dolang nili nang teman pakla det po pe labang so cita buhilong koma si sign pi manang le tumang le sarkul office long ritale dam nang kokpo nal tum sinon mondol eske tum han rina kokpo Rubin rong pia phan nili ka chitong nami phan bori piglo miadi potalo alo long langam lo awe
Eksonia long dalam langam lo abe hala settlement hala long bangke acita bui bangke long tutheda pulo abe ni tum long ke koson si gabidat po lake mondol SK tuma property kali council tuma property kali hala long len putum da chelang long nai rara property lagi rara tum chelang long nai apen sign kipi komasi kipi chelang long nai pul long len putum sta pini long len putuma phana da pa chelang long le lahan lu lasi non prabjin pen latum aphan doa la long len da thapi anang po dakwa mimpi tumhat compensation an magal tumhan pilam nang po jong si pipe protang te arona teng pen bangke tumta isong nang kokpo la pening sai nang kokpo nili pote la king cancel nang po athela tumhan long le kipi ge intie masore long le kipi gali gala ke khala suren timu matum si pi gente suren timu tum le hadak labang solong le long atum le ke rit ke panceng gali ke panceng ke huring ti bang ha ningkan suri ben ke dosi bang rit ke chopana long le si non bang ke hala tum si ki thidun ke pa thidun ke toy don komal protang te non eklang dak ke nang jong theklong ke yo mondola men se dudun thip kente la si la son dolang non edak dolang non edak bang ke lata mohong di jualong niliphan anistanak pulo sa koson loko alang litum along lege ciri isira acitim do atangga kelo Nijang Karbi ang long lakhay hini Amri constituency ke parlo umsuway weekly market mechodet. Nijang Karbi ang long lakhay hini Amri constituency ke parlo umsuway Wednesday weekly market pinyanar lo porphay sira achitim apor malong mechodet. Market committee meipu barwel ingti laben kongchon bang bodro amsi atum ki pu atengki kato kabi kulada saihem hum pharo hinira plikebra pho andu labang swang bong pen hum pharo isira sirkep kep ki mechodet lo labang so weekly market laki pharo kre sirkebra phokebra hini aningkansi sengponlu tangte council pen tax and bomlu sitami kopi apotsi kithir klong asahem awarsai pipon thekthedet loputa market committee member atum pen pherangki atum kahumre damahut arjupon Lason thak-thaksi ulukunchi police outpost IC doimarita adim aklong an palisi sport inquiry aphan nang pali dunlo committee atom kipu atengki property sika laksir kebra suri phokep at nahok pon luputa pherangki atum angno ningjepon lasi karbiang long dormaus council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MACEM diufin maslai atum aphanta meset amarket set KPG aphan choningri pedupon Amripen Hemari Bongrup Karbi Anglong News around 1:30 দুপৰীয়া সময় আমি দূৰৰ পৰা ইয়াত জুইকুৰা চলা দেখা পাওঁ আৰু দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে আহোঁ ওচৰতে যিমান ৰাইজ আছিলে আমি আহি কেনে চাওঁ আৰু আমি আহি পাওঁতেতো প্ৰায় জুই জ্বলি আছে আৰু চৰ্চেছটো তাৰ পৰা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আনো চৰ্চেছ হয় আৰু হয়তো চাগে যোৱাকালি বজাৰ হৈছিলে যোৱাকালিৰ জুই চাগে ইয়াতো হোটেল চোটেল ক'ৰবাত তেনেকৈ জুই চুই থাকি যাব পাৰে সেইটো বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু কিমানমান শতাংশ আমাৰ উমচাই উইকলি মাৰ্কেটত টোটেল আমাৰ 80% অলৰেডি জ্বলি গৈছে 80% অলৰেডি জ্বলি গৈছে আৰু তাৰে আমাৰ যদি হিচাপ হয় 190টা ঘৰ জ্বলি তেনেকৈ আগতো তেনেকুৱা হৈছিল নেকি আগতো তেনেকুৱা হোৱাটো এতিয়া নহয় বহুত বছৰ আগত এতিয়া নহয় তেনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু ইমান তেনেকুৱা হোৱা নাই এতিয়া ক্ষতি হ'ব লগা হ'ল বুলি ক'ব যাওঁতেতো আমি তেনেকুৱা এটা ৰিজনটো আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটাই হ'ল আমাৰ এই উমচাই উইকলি মাৰ্কেটটো এতিয়ালৈকে কংক্ৰিট নহয় বা টিনৰ নহয় আমাৰ যিসকল দোকানী আছে যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে নিজে খেৰ বাঁহ দি তেওঁলোকে ঘৰবিলাক সজাইছে আৰু যদিহে ইয়াত যদি টিং বা কংক্ৰিট হোৱা হয়তো আমি জুই নুমাব পাৰিলোঁ হয় আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰ ওচৰত যদি ফায়াৰ ব্ৰিগেড থকা হয় তো তেতিয়াও মানে সম্ভৱ হ'লে হয় কিন্তু যিহেতু আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাছিলে আৰু ইয়াত কংক্ৰিট নাছিলে টিং নাছিলে গোটেই খেৰৰ আছিলে বাঁহৰ আছিলে তো সেইকাৰণে এইটো জ্বলি গৈছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া সদকে আমি এনেকুৱা কৰিম এনেকুৱা হেৰি কৰিম বুলিতো আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ আমি কমিটিখন পঢ়িম আৰু আমি এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ
আমৰি সমষ্টিৰ আমাৰ সদস্য তথা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আমাৰ ডিউভিং মাছলাই ছাৰ, লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম মহাংদেৱক আমি এটাই আশা কৰিছোঁ, কাৰণ 1952ত ইষ্টাব্লিছ হোৱা এই মাৰ্কেট, সেই মাৰ্কেটটো আজিলৈকে কংক্ৰিট হোৱা নাই। আজি যদি আমি চাব যাওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন ঠাইত, ইফালে যদি উমলাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ওচৰৰে যিমানকেইটা আছে চিনথং কনষ্টিটুৱেঞ্চিত, তাত অলৰেডি কংক্ৰিটৰ ঘৰ হৈ গৈছে। তো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াত যিহেতু এইটো আপোনাৰ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰৰ কাউন্সিলৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এটা বজাৰ হয় আৰু বহুত পুৰণা বজাৰ হয়, আৰু এই বজাৰৰ জৰিয়তে এইটো সমগ্ৰ ইয়াত যদি আমি চাওঁ প্ৰায় এই এৰিয়াটোৱে বুলি নহয়, কিন্তু ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 40-50খন গাঁও এই বজাৰৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি এটা আশা ৰাখিছোঁ এইটো কংক্ৰিটৰ। Samilangso Mini Indoor Stadium Hall along Samilangso ITDP Block Ahinpen Ceremonial Release of Fund to 3.8 lakh PMAYG Beneficiaries Amai Kepadopon. Lason si thang ni Paikre Trok Arni Lakha Kripli Korkanti Constituency Arlo Samilangso Mini Indoor Stadium Hall along Samilangso ITDP Development Block Ahinpen Ceremonial Release of Fund to 3.8 lakh PMAYG Beneficiaries Amai along Meithu Doloi Ingti Korkanti BJP Mondol President Lapen Maike Pha Alam Theke Thanpon Samilangso ITDP Development Block Assistant Video Kadom Rong PP Lapen Alohi Pachinipon Samilangso ITDP Development Block JE Robinson Kro Lapen Mayalong Chandro Singh Ingti Lapen Mondola Long Gekle Man Kedo Atum Lapen Samilangso ITDP Development Block Staff Do Antatum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun Mayalong ka Chetong Arat Pen Online Video Telecast Sitami Paklangpon Lason si Korkanti Constituency Arlo Pangrum Petpen 2,568 an ahem so piponpo. Lason si Mayalong Pangdakpon Lapen Mayalong 674 adona tumaphan hemso kehok alo ronponlo Lapen kelong le ana tumaphan sitami pipon bompo. Bangso ahem sonon ke bangji theriachi klomati marchang bongpensi kikim patang ponangji Lapen bangso ahem so ihu malong 1,30,000 natangka beneficiary account along si thaponpo Lapen ahem awar arjon 18 feet arpan 15 feet anputa J.E. Robinson Kro ahinpen nang pachini dun. Samilang sopen longbamo ningti Karbi Anglong News. Ceremonial distribution to sanctioning letter nilitum nasa program ni Iglo. Nasa program long nilitum nilitum Korkanti Komosti long 2005 nos do adakwen nilitum 674 nos abangge nilitum kini first phase long sanction ko Iglo. So 674 nos long kini nilitum dak meeting long one nos long sanction letter ni Iglo. Tapi masalah hem itu lah within Mars Angbong matang labi pasal itu bori ponji tapi sengson ponbong ciklu jon bang sudah puan mas sengson tu ciklu jon sing itu target ponji tapi lah so I'm so ke apa sih langsung sih sengson bom target and ponbong batang ponbong ko oke 1,30,000 duit lapen aleng bangke 18 feet apen bread abang bangke 15 feet do igji apen awal bangke 10 inch wal do igji lapen I'm so abang bangke plaster bangke look Samilangso block pang kon konci awat dan olasan along kasi tendensi to awas plus yang energy sesuatu ron samai long ini 674 and 600 some chief minister kaya untuk sama cukup lah hidup kelak ini bisa kan di konten non kebang tuji asumson kami ron kunci balasan distribution amai itu tempat kunci dok lihat kan sih kisah apa sih tuh kunci itu maksudnya sen tempat kunci